India mi the channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Menteri ng Badu jangka Israel Benjamin Netanyahu hagasngi palay ulong baka Iran kamdan borsyu ban penrespa ya uranium dan ban chinai kinamding haden afosngi jongjing helthma na sun jangka US bat ka Israel. Ngirang job bat ka Iran kasya penjot kelaong Netanyahu dan kabak kedau baki tiar siat bat ki drone jangka Iran kisya penjual bah bat kin sa penjot. Kai kebangi penjat manta kadai ke kalkhana ki bapen mi ikitial banshna ikini kinamding bat banshna ikitial nuklear ki bapersyang bapen mi laong Netanyahu. Netanyahu syam laai sakhi sabot halo jingong jungu baka Iran kamdan barsyu ban penrespa uranium ka program nuklear jongka Iran kalalong ka pangpadeng jongki jingkran bala penyesuk bakut ki khalamno haka US bat ke Israel ki lehet ma daga lingsun ya ka Iran haka afra tarik ubnai rempang.